Novusi Nanasi Sikhosana. Novusi Nanasi Sikhosana. Lotshani lonke bakwethu olotshisako nguVusi Nanasi Sikhosana, umsunguli weNdebele TVSA. Namhlanje ngithe kuhle khe sizokhuluma ngendaba yedrama. Ngiyazi baningi abantu bathi bona bayakwazi ukuthi drama. Baningi abantu bathi thina ukuthi drama sabelethwa nakho. Bakwethu engizama ukuveza ukuthi sizokusungula amahlelo wokugadangisa amadrama. Sizokuthoma ngehlelo lokufundisa ukutlola. Sizokufundisa abatloli ukuthi nawufuna ukutlola idrama uyitlola njani, khulukhulu idrama ye-TV. Bese sifundise ngokuthi nawugadangisa idrama ngamakhemera ugadangisa njani. Bese kwamaswaphelo sifundise ukuthi nasele uyigadangisileko idrama uyi-editha njani. Bakwethu engizama ukuveza la ukuthi ngibawa uthi nibukele iNdebele TVSA nifunde ukuze nasele kufika isikhathi sokuthi sithi sibawa abantu abatlola amadrama kube lula. Into engiyaziyo ukuthi abantu vane babuze bathi sokutholani. Bakwethu umuntu nakane-channel ye-YouTube TV akunamali, akuna-budget, akuna-sponsor. Kodwana ithuba lakho uthola ithuba, uyafunda, uyakhula. Kungasikade sizoletha ama-TV series adlala ngelimi lesiNdebele. Ngibawa ukuthi nangabe mhlawumbe ufuna ukuzibandakanya usihlolele. Ungaya kuVusi Nanasi Sikhosana ku-Facebook, ungaya ku-Twitter kuVusi Nanasi Sikhosana, namkhana ungatlola i-email ku-vusimoto.media@gmail.com, namkhana ungatlola khona la ku-YouTube utlole ngaphasi kwehlelo engilirhatjhako ekulihlelo lezefundo namkhana zekolo. Bakwethu nomlando siwuphethe, akhona amahlelo kaNdaba ezethu uChilisi Mahlangu akhuluma ngomlando wesiNdebele. Ngiba uthi ningaphela amandla nangabe mhlambe utlolile ukuthi ilanga nje singakuphendule, mhlambe zabe sinemlayezo omningi. Siyathokoza, thabelani iNdebele TV. Novusi Nanasi Sikhosana. Novusi Nanasi Sikhosana.